Pasibayo po, maya paabak po kaya katamungan. At syuta na po king 30 Domingo ning karaniwan a panahon. Pakyabetala po king banalamisa ding makatuking intentions. Para king kapasalamatan ng Romy and Elena Dizon and family, Mel and Marlene Manalang and family, Susan Sotelo and family, Lito and Lori Safanta and family, Lourdes Ladrillo Laher. Para king kapasalamatan king Aldonang Kebayita ng Libay de Guzman, Luke Jonard Garcia, Alexander Cortez, Lu Divina Aguas, Mateo Severino, Sharon Garbes, Consular BJ Lagman, Ningning Valiente, Patricia Danganan, Elena Ponce, Marides Severino, Darrell Garbes. Para king personal a kayadwana ng Tristar and Catherine Soto, Eleanor Ventura, Nicolo Pineda, Arman and Mariette Nang, Herminio and Lynette Nucum and family, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Joy Espino and family, Socrates Bingayan and family, Amor and Carmelita Bautista and family, Rose Kapati, Mark Homer Munoz, Leticia Hu and family, Maria Maida G. Luta, Patrick and Sarah Gokwingko. Para king malagwang kapaldanan na ring makatuki, William Llanes, Emelita Kyuk Slip, Nina Francesca David, Eloisa Tonggol, Jennifer Manarang Canlas, Orlando Castro, Estrella Borja Fabian, Nenette Esguera, Maylin Salamat Soberano, Fe Kailao, Eler Bitug, Raisa Immaculada Garcia, Simpol Lopez, Susan Lacambra, Zenaida Talyurin, Attorney Dante David, Emilia De Leon, Raul Florida, Leslie Sichon, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ang masakit. Para king alananggang kapainawan ding kapatadtang mayango na biye, Pompilo Evangeline and Gilfredo Galang Jr., Edita Valenzuela, Dominus Sanchez, Rene Serrania, Alfredo Kapati, Nelson UC Sr., Justino Tonggol, Medardo Robillos, Calixtro Pineda, Lutgarda Berceles, Marilu Deirit, Dionisio Villanda, Aurora Resina, Eduardo Manuel, Macario and Alexandra Manuel, Zoilo Briones, Nardo Garcia, Luciana Olalia, Vicente and Ellen Tantamco, Priscilla Bognot Dizon, Sharon Malonzo de Guzman, Brigadier General Napoleon M. Angeles Sr., Alejandro and Milagros Resurrection, Melquiades Basilio, Generoso Osu Canlas, Edward Robillos, Paulina Collis, Marcelo Ferrer, Marieta Villanda, Jolinda Viray, Felipe Orais, Catalina and Julian Sagad, Sancho Magdangal, Ponciano and Maria Gomez, Priscilla Estoesta, Primo Lacson, Venancio Garcia Jr., Zoilo Briones, Magno and Francisca Hipolito, Maria Teresa Morales, Alex Resurrection, at ding sa Blanc Caladua, King
Alakad tampong ini at makyabing magkanta, king dalit a pamuklat. King Legyon na ningigigpam, paninganak, panimbanal Espiritu, Amen. Ingino, manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin, maya payabak po. maya paabak po among. Pagmasusyan tayo po, kaya katamong Santa Misa, kagum din kaya katang panalangin, lalong-lalo na rin kaya katang kapasalamatan. Salamat King Diyos, King Gracia ning biye. Salamat King Diyos, King Gracia ning kaya katang kasalpantayanan. Kapatid ka rin panahon, may kasala tamo, may kulang, lalo na kayong pamakiramdam tamo at pamamakibat, kayong pamangilangan da rin kapara tamo, mangyatang kapatawaran, king kaya katamong kasalanan. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, king isip ang manuwat dapat at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapuko kan Santa Maria ang kapilan mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatid, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, ang mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Ganakan tala po rin kaya katamong intensyon, den puritang ipangadi king kaya katang misa. Kapurian kaya o Diyos sa igpami, ay ginuning Yeso Kristo. Alang sikanan para king kayapan, ay megbulaking kaya kang kasunduan. Alang pangakong paninayan, ay nainalok ning kaya kang lugod. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan ming tanggap, king kaya kang tipan, at ipagkalub mo kaya kami lugod, tupad king kaya kang kautusan. Itinganaduan mi kapamalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Jeremias. Ngana ning Ginoo, dalit kayong masaya para king Israel, ing peka maraguldili kareng bansa. Dalit kayo kareng kanta ning kayarian, linigtas na lo ning Ginoo, reng memalen na. Kinabus na lo ring sablang mitagan, iyuli ko la ibat king norting balabwad at tinipon, ibat karing sikoti ning yato. Datang lang kaya bera ding bulag at pile, ding mabuktot at ding malapit ng manganak. Muli lang anting metong amaragula bansa. Kikyak lang datang ding taong kanakong pinili. Manalangin lo, kabang kakulang tataryan. Tayran kula karing sibol ning danum, karing patagadalan, ban ela misakab. Uling antikong tatang para king Israel, at i-Ephraim, yung kanakong pangani. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. pakibata mo po, makapagmulala indepat ning Ginoo para kaya kami, mesaya kaming emunano. Makapagmulala, ing depat ning Ginoo para kaya kami, mesaya kaming emunano. Inyang binalik na kami ning Ginoo karin Jerusalem. Balamu maninap kami mo. Sasagakgak kami at daralit king tulami. Makapagmulala, ing depat ning Ginoo para kaya kami, mesaya kaming emunano. Kanita ngarang mga mano rembansang manakit. Indepat ning Ginoo karela binang makapagmulala. Tuneping makapagmulala indepat na para kaya kami. Mesaya kami emunano. Makapagmulala, ing depat ning Ginoo para kaya kami, mesaya kaming emunano. Minawa kesanang pasibayo, o Ginoo, anting danum ababiening uran, karing mga langing ilog. Detang menangis inyang tatanamlo, sukat lang magsaya, nyening pupullo. Makapagmulala, ing depat ning Ginoo para kaya kami, mesaya kaming emunano. Detang tatangis kabang daralando, imbining itanamdo. Magbalit lang daralit king tula, kabang sasakara, ingkarelang pupul. Makapagmulala, ing depat ning Ginoo para kaya kami, mesaya kaming emunano. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreyo. Ing balang matas a saserdote, mapipili ya ibat karing kalupan ng tao, at mititultuan niyang sumuyo king Diyos para karelo. Midadaw niyang ayin at sakripisyo para karing kasalanan.
Antinya ng iya mismo at inyang miyayaliwang kainan. Malyariyang makirame, karing alambalo at karing milisya kindalan. Paulina niya mismo may nayo, kailangan niya na mamidawang sakripisyo, emo para karing kasalanan da ring tao, nune para mo naman karing sarili ng kasalanan. Ingdangalan na maging matas a saserdote, na malyaring kwanan ing ninuman king sarili namong kaburyan. Ing Diyos, yo ing mamaus keyo, anti mo yung pangayaos ng aron. Makanyan mo naman, Kristo binye king sarili na ing dangalan maging matas a saserdote, nunetinggap na iti king Diyos as sinabi keyo. Ika ing kanakong anak, king aldo iti meging idpamo ko. Sasabyanan naman king aliwandake ning kasulatan, maging saserdote ka kapilan man, agpangkin pa nga saserdote ng Melkisedek. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tampo ban parangalan ing mayap a balita. Yesu Kristong kaya katang talapagligtas, pinawi na ing kamatayan at pigdala na katangbiye kapamilataning kayang ebanghelyo. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ka antim mo rin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang mama ko ni Jericho Jesus, kambe da ring alagad na ang ponding dakal a tao. Ing meto nga lalaking bulag, ing lagyo na Bartimeo, anak ng Timeo. Makalukluk ya magpalimos lelening dalan. Inyang dimdam ng Jesus ning Nazaret, lalabas siya. Migmulayang kinulisak nga na, Jesus, anak ng David, malunos ka kanako. Binawal dering dakal at tinutos da kayang manahimik niya mo. Dapat lalo ng sikaning siwalanan nga na, anak ng David, malunos ka kanako. Tinok ng Jesus at sinabi na, awsan niya. Inya inaus de imbulag, magsaya ka ngara, talakad ka. Uling payaus na ka ning Ginoo. Belug sene ning bulag ing kayang balabal, paluksuyang tinalakad at linapit na kang Jesus. Kitang ng Jesus kaya, nanimburi mong dapan ko para kaya ka. Anang may kibat ning bulag, maestro, buri ko manakit ko sanang pasibayo. Nga ng Isus, dali, makona ka, ulining kasalpantayanan mong kinayap ka. Kaninta mo rin may nakitiya at tinukiya kang Isus king dalan. Kapatid, ing may pabalita ni kayakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
kilagyo ning igpampo ng anak po ng Banal Espiritu. Moya si kaso ko po, ating pamangailangan panamdaman nyo, at potang balo mong ating pamangailangan ang gyang eda sasabihan, daramdaman mo, at pakibatan mo agad. Kaya ng English, yung house na kaya attentiveness, to pay attention even to the details, not only to hear or even to listen, but be ready to heed and immediately respond. Attentiveness, attention, pansin, ing babiyata mong agad. Nung ating meto nga pamangailangan ngeni, pamagkulang da rin tao, itang ausandang attentiveness. Itang you are focused to listen and to respond most immediately. Uling king bulag, ing lagyo na Bartimeo, magpalimos siya king leledalan, dindam neng daralan Jesus ning Nazaret, at kanitang aramdaman ng darakal darang dakalataw, at biglayang ginulisak, Jesus, anak ng David, malunos ka kanako. Nung lalo niya po ning bulag, manikit Jesus. Ining bulag, magpalimos siya mo keng lele. Dapat ay marineng gulisak, ipasyag ng Jesus, iyay anak ng David. Tandaanan tamo po, adwala rin title ng Jesus Kenny. Jesus ning Nazaret, dadalan niya. Aben o rin dakalataw, ading alagad na. Look at the title, Jesus ning Nazaret. Bala mo, Father Deo ning Sapang Bato, dadalan niya. O Father Deo ning Florida Blanca, dadalan niya. It's just me and my reference to my abode or to my residence. Pero yung house na, naman, Jesus, anak ng Nazaret, aliman eh. O kaya, Jesus, anak ng Maria, aliman eh. Yung sabi na, Jesus, anak ng David. Kanitang panahon da Jesus, ating mi pangako, ing tagapagligtas, anak ng David, aring David. Anya po tagsimbambengi, di ba? Basan talareng ninuno ng Jesus. Magumsa kang Abraham, delanan de angga kay ngaring David, angga kang Jose. Anya itang gulisak ng Bartimeo, gulisak na ining kasalpantayanan. Itang ikit na Jesus at tagalan Nazaret, sasalpantayay at kay puso na, in tao ini, tagapagligtas siya. He is no ordinary man. Ing makalungkot, baligtad, it is quite ironical, ot dening disipulo, binawal de, kamangye, may guguluhan, kaya katang maestro ng house da. Pero ing tagapagligtas, anak ng David. Bala mo, ing bulag, aliwaman talaga Bartimeo, bulag yung mata, obviously. Pero ating mas mabulag, keng kasalpantayanan at pamangailangan, nino po, dening disipulo, ikiting pamangailangan ng Bartimeo, at ikiti Kristo bilang tagapagligtas, karang mangailangan. Ana po kasanting itang gewa ng Bartimeo, kanitang tinok ng Jesus, dindam na yan, ausan niya. Yan tapong inaus de, talakat ka, ausan na kaning maestro, nga da. Nanggewa na po ning bulag, nanggewa ng Bartimeo, bagya-bagyati na lang kadya, pate-pate ya, may kibat, ali, belugsening kayang balabal, paluksuyang tinalakad. He jumped and went to Jesus. O itingaw sa attentiveness, ready to heed, immediate respond, ready to answer. There is active listening and keenness. Dembulag, masikan la pakiramdam.
The young people today, deng anak ngayon, deng anak, deng kay nakan, kabaligtaran ng Bartimeo. Bartimeo niya tampe payaus de, may kibat siya, lulundag niya po, mamalagwaya. Bala mo yung Maria, niya tanga balo ng mabuktot siya Elizabeth, akayang kamag-anak, papulay ang pupunta kay bundok ng Judea para bisitahan ni Elizabeth. Mabilis lang makibat. Kung nandan ako mo po, ikaw ng ating anak na teenager, ikaw ng ating apo, pauna ka na mga anak ngayon eh. Potangaw sa nyo la, makibat lang agad? Na? Alila? Wait lang. Mayan, sandali lang. Anak, magluto ko, magtuta ng alas 12. Kuwela ko ng kiyang kusina, madulok yung luluto ko. Anak, sopan mo ko kayo ng kusina. Saguli mo ariyan kayo ng alben ko. They will say yes, but they will not respond in action. Pota na mo, mamaya na lang. Opo, kaya lang, wait lang. Tatapusin ko muna ang aking pinapanood. Oo, pero may pinapakinggan pa kasi ako eh. Tatapusin ko lang ang aking game. Bala mo, mayari lang game din eh. Neng kay po iniing bayo tamong ausan disability. Nung ating bayong disability, aliway tambulag la ring anak o maklakla. Naman uling magkasay lalakad kalupa ko. O lang disability keng karelang katawan. They have disability called lack of attentiveness, or I may say lack of focus and capacity to respond immediately. Pipota-pota da, pibukas-bukas da. Wait lang. King Ebanghelyo tangeni kabaligtaran. Sana po tangatitang akit pamangailangan ngeni na. Kundi ngayon, kailan nga na. Kundi ako, sino? Kundi tayo, nino pa. Ning kay panay tamoy tang ustong panahon. Potang gagawa tang mayap, when you do good and you are acting in kindness, you do not have to wait for the best time. It might not even happen. Kapilang kagawang mayap, potang masanting na yung panahon. Kapatad, pota ala ng panahon. Impaman dapat mayap. Mapla pa rin kayo rin PWD, People with Disabilities. Ang yan kay bulagla, mas matibe, mas malalam impamakiramdam da. Apansin nyo po rin bulag, kalupan ng Bartimeo, daya kakit, pero mas makiramdam la. They develop more abilities because in the midst of their disabilities comes their stronger abilities. They have the strong will, determination to compensate what is lacking, to develop further other capabilities like keen attentiveness. Iti po yung kakatamong kayawsan. Uling Yesus mismo mo naman may kiramdam niya keng gulisak ning bulag. Nayadamang pinsinan deng disipulo. Lenya po Yesus, kalupa na yung Bartimeo. Lalakad siya, atin niyang puntalan. He's going to Jerusalem. Dakala rin taong kasabi na. Atin niyang paintungulan. Kaya ba't ating minaos kaya? Nanggewa na? Wait lang? Mamaya na lang? Balikan na nakapota? Itamu rin. Tinuk ng Yesus. Belikdane. Payaw siya nga. Apansin niyo yung pamanulo ng Yesus. Immediately, He responds to the need. A God who attends to His people. Nung pekramdaman niya yung mumunang pamamasa, ang pongkadwang pamamasa, makanya niya naman ng Diyos. Yung pamangailangan, yan kaya katamong pakibatan. To serve, to attend to respond with compassion. Neng kaya pansin ko, kanitang
masela na masela ng pandemya, ating tatatanggapan abyas, ating tatatanggapan dilata, nang kaya ating tatatanggapan gule, nano-nano yung tatanggapan tamo, ebon, marakal, bibiya kaya tamo. Kanita pong minuna, bibiya tamo, purok by purok, by purok, by purok, by sityo. Yan ta pong medyo ditak na yung babiyada, inisip mi, gawan tamong sektoral, deng driver ken jeep na yalang biyay, deng driver tricycle na yalang maksasake. Kaya ba deng senior citizen, karakal da pala rin senior citizen kete. Kaya ba tayo isip nila po, siyempre ang kapatid tamong ayita, keng target. Ang kay po, sabi ko, o te taladeran deng people with disabilities. Pepakwake pong listahan. May nga pakirot ko. Karakal da pala rin people with disabilities, PWD, ketiking sapang bato. Uling dem taong ating sakit, they are not obvious, they are not seen. Then taong ating PWD, people with disabilities, mang kalat-kalat yan dalan, lalo na kayong baryo tamo. They are hidden, they are not seen. Ela mapapansin. Neng kay chula keng bale, ela miluluwal. At chula keng katri, makatalakad. O maka-wheelchair la, makapamasyal. Etano akakit. Pandemya na etalulwal, lalo lang emiluwal. Nung pansin niyo po ketang banda, ketang papulwal, ketang gate, pepagawa pong ramp for the PWD. Baka nita nung ating tapong kamag-anak ating wheelchair, maka-wheelchair. Nengkay maka-wheelchair yapin, man makalupisan ba na pangatas din kay katangeran. Pepagawa pong rampa keta for PWDs. Kay ba't po pwede lang lungob keni, side keni. Baka nita nung bisa lang simbariyapo, dilolo, ting masakit. Welcome la po, kikiyatang pisamban. Elang magkasakit lungob. Isipan ko naman ni sarili ko, potang ala na ako sapang bato, mag-retire na ako, mamasyal ko keti baka wheelchair ko, pepagawa ko nita rampa banta agad kong milupisamban. Kasi nempotang bisita na, dakal tagagawan, tigang pupuntalan, akakalingwan tala ring malalakwan. Babawal talaman deng mamaos pamangailangan. Let us be attentive to the needs. Di kaya katang kaparokya. Sana mas maging matalas yung pamakiramdam tamo. Deng matatamong manakit mas malalam. Uling manakit tamo king kaya katang puso, king kaya katang kasalpantayanan. Lalong-lalo na king kaya katamong lugod. Nga napin, nanong buri mong gawan ko para keka, nga ng Kristo, kinanining Bartimeo. Obviously, magpalimos siya. Siyempre, magpalimos, burida pera. Pero sabi ng Bartimeo, Gino, malunos ka na ako. Kadwa, Gino, bisa akong manakit. Sabi ng Jesus, sulong, ingkasal pantayanan mo, mipaldan ka, muli na ka. Nanggawa na po ng bulag, minuli ya? Yan tang may nakit niya? Ali, yan tang may nakit siya, tikyane, Jesus. Have pity on me, O Lord, I want to see you so that I can follow you. Malunos ka kanako, Gino, bisa akong manakit, uling bisa akong tuki keka. Kanya man na po pakramdaman nita. Nya pala bisayang manakiting bulag, mo para mag-enjoy kay ngakakit na o para muli ne kay ordinaryo ng biye. Bisayang manakit tune bang neng atok yan, Jesus. Iti po yung panalangin ko kay katamo. Sana nung bisatang mipaldan, bisatang sikan, yung pekadailan uling buritayang tukyan, pagsilbyan, i Kristo kay katang Diyos. At po meto nga kanta, yung title ng kanta, Isn't She Lovely? Len mo na yan Kalaguna. Nga nanitan kanta nga ito. Nga na, basan kaya po na English ya. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought true love would be making one as lovely as she.
Isn't she lovely, made from love? Itang second stanza na nga na, isn't she pretty? Isn't she beautiful? Bali po ninyo magkanta kanina eh. Stevie Wonders. Bali po ninyo Stevie Wonders. Bulagya. Nakatapaglokohan kanina eh. Isn't she lovely nga na, bulagya. Malago na nga na. Kalaguna na nga na. Bulagya. O, nino nga man ng malago kayo eh. Kunyari mo nga na yung bulagya ka, kalago mo nga na. Mamay sana ka siguro kanita na eh. Aliman po. Ini po kanong kanta ngayon, Isn't She Lovely? Kinompose ng Stevie Wonders. Kanitang Mibay Chitang anak ng babae. Ikit na yung malago, anak na, giyambulagya. Uling kalugurane. Panaya na yung Mibay. King kaswelo ng puso na. Ining bulaga susulat, magkanta. Isn't she lovely? It is from the perspective of her love, of his love. And welcome to a beautiful daughter, ang yang ene manakakit. Kapatad, sana manakit tamong lagpos kay ngakakit ning mata. Akit tamo ang tiyak kalagoy kay katang baryo, kagrasyeng kay katang biye, at kaya ping kay katang gino. Nyan neng kay enakakit ning mata tamong dakal akakulangan. May God bless us all. Kinagyo ning igpa, po anak, po ng banal espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ipasyag tayo po in kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu. Lina lang king banwat yato, at kang Jesucristo ang anak ng buktong aginutamo. Pengagliking upaya ni Banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makaluklok wananin Diyos, ipang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabye ang pon menga mate. Sasalpantaya ko, King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo kang Jesus, apepa subling biye, king panimanman ning bulag. Bagkambe daring akit tamo, impamangailangan daring kaya katamong kapatad. Kimbalang panalangin makibat tamo, Gino, ding mataring sabla, makalawela kekang mitmong kapanayan. Gino, ding mataring sabla, makalawe lakya kang mipnong kapanayan. Gino, lawan mo ring mataning anak, amibubuklat King Bie. Lawan mo ring matang mipnong kapanaligan, karing sasalpantaya, king kaya kang paintungol, at katmuan mo king kaya kang sala, nga tamong manalangin. Gino, ding matading sabla, makalawela kekang mitmong kapanayan. Ginulawan mo ing sayaning matang biyasang lugod, lawan mo ring matang nilakoning ning paulining sama, ning bigo, at nga tamong manalangin. Gino, ding matading sabla, makalawela kekang mitmong kapanayan. Ginulawan mo ring malungkot dang mata, ring daralang kasakitan, lawan mo ring mataring alangbye, ding bulag, at nga tamong manalangin. Gino, ding matading sabla, makalawela kekang mitmong kapanayan. Ginulawan mo ding mataring ala ng pag-asang sinuko, King Bie. Lawan mo ing api karing mataring manatiling magkapilit, at nga tamong manalangin. Gino, ding matading sabla, makalawela kekang mitmong kapanayan. Ginulawan mo ring matang makapiyak karing kaparang tao. Lawan mo ring matarang sasagye selwa, ring magpaldas para karing karelang pakamalan, at nga tamong manalangin. Gino, ding matading sabla, makalawela kekang mitmong kapanayan. Ngeni po, adwan tamong sarilitang kayadwanan. Ginong Jesus, ibuklat mo ring mata ding kekang balayan, karing karelang gamat at karelang puso, ban lawende iting yato mitmong lugod, antikeka ang nuka mabibiyan magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia.
talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapanin Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa aning Ginoo ting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligayan kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning upaya at sikanan, tanggapan mo la retingain, ayam pangmi at bustan mong ingkerang kasuyuan, pagdalada kayong tutong tula at ligaya. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimorin, yat nayo reng pusuyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuunta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa Diyos ingalangang at lubos mayupaya, kapamilataning Yesu Kristo ang ginuming anak mo. Kapamilataning kaya ang krus at pamanyubling mebe, kinabos na kami kingalangang kapupusan ng kamatayan. Anuos na kami king ligayang ginawa kay kaming lahing pinili, suging saserdosyo, banalabalayan, balena iniwi. Numan ka rin papasyag mi, ing mayupaya mong dapat, uling inaus mo kami, iba't king karalumduman, banmiras, king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita, kambeding sa Blancoro, ringangel ka rin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya lain makiabe, king alang tukunang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malayalang katawan at daya ni ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat tsakeka, piraso ned binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanahong katawan na may daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kingwaning kalis, pasibayang pasalamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis yung anakong daya, ing daya, nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa, mi patawaran laring kasalanan. Dapta nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang yeni kaganakan mi o ikpa, ang kamatayan at pamanyabli ng mebe ng anak mo, daraon mi akeka, tinapinimbiet kalis, ting kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, impepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Papakumbabaming pagamuha mo, king igaming ang sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ikpay, Santa Iglesia mo mahalaganap king meto yato, ban mi ganap ikeng lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyot magobra, para kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kaya kaming pisamban, keti king Banala Cruz. Ganakan mula naman di kapatad ming pepaynaon at manenayang subling me at ding sablang mayang unabi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposa, ding ablang apostol at santon tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang toto, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu, para di kang mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligadigan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol,
ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan babiya ko kay kayo, emo sa babaligdan ni kay aming kasalanan, dunelawan mo'y kasalpantayanan ni kay kasanta iglesia, at pamayapan may ampong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, iyang manatili sana kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Pasyet tamo po, mikakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kongan. Nyo'ing kordero ning Diyos, nyo Jesus, milalako king kasalanan na ning yato, nuan laring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoy ako po matampan tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening penandit, era ka atanggap king sakramento. Umaya ka man, espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Sa tao ng Kristo. Sa tao ng Kristo. Sa tao ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo.
Horacio Imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu ang mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal a tao. Aduan mi ngeni kaya ka ing balikdan mo kaming mipnong lugod. At iyatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mila ring mamuntukan king pambansa at lokal, para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan retang mayango na biye. Manano na sanang pahulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layron tayrana kami king pamagbaliklub, at kabanalan. Iti ang aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. talakad tamo po. Manalangin tamo. Ginoong Diyos, idalaming kayang kaganapan kilubdaring puso mi, kimpamakinabang apisuluan mi kaniting sakramento. Mananasan ng iting pamagmasusi, mi kabungaya karimbiemi. Iting anaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ulining pandemya, malagatamo mong mikit. Ano kaditak desisim, babalo yu po ita. Alo sa duwa ng banwa. Pota ting kakatamong didimla na kasalpantayanan. O pota mirayo lalup ken Diyos o ken pisamban. Ulining kabilyan tangyan ni. O kareng miyasawa, kailangan lang magpasikan king karelang pamikalugod, ang pong mag-renew king karelang pamikasal. Agkatanda kayo po king kakatamong couples for Christ. Lalo na rin miyasawa, married couples for their annual Christian life program. Makihabe kayo po kayating pamag-aral kayong kasalpantayanan para mipasiknangan ingkaya kayong lugod miyasawa, ingkaya kayong kasalpantayanan, ingkaya katang pisamban katoliko, ingkaya katamong malalam kabelwan, pamaintindi kang Kristo, ingkaya katang biye Kristiyano, lalo na rin miyasawa. Pota naman, merim lamu, hindi kayong pamiyabe. O kaya, tigong pami kaintindi. O kaya, bisa ko sumab ka rin aluwang pamilya. You want to serve as a couple. Kasanding na punita. Agkadako po, ketiking kaya katang parokya. Potang alas 2, kat panapon. Ating pong umpisa ni kaya katang CLP. Nung ating kaluguran, kaya kayong anak ko, manuyang. O kayo mismo, agkadako po. Kasi nang kaya, pansin ko, kareng katoliko, lilipat la kareng aluwang sekta. Ede pa man pegaralan, ing karelang kasalpantayanan. Ede pa man ikit, ing lagu, santing at ulaga, ning karelang lalakwan. Ede pa man pegaralan at intindi. Bala mo, pakpalit mo yung diamanti, king meto nga baging, makanita ka ulaga. Anyakad ako po, let us understand and study our faith. Pag-aralan tayo at gamitan, bang aswiwan tayong balang metong. Itipuy nga na akong imbitasyon. Pota pong alas 2, ating pong CLP, at katanda ko po, keti kingatang parokya. At rin katamong presiders, contact person sa Chuyapugen, i-Brother Fred Ferrer, kaya ng asawa, yung kakatang unit leader, i-Brother Rainer,
Rason, yung kaya katamu metong karang unit leader, i Brother Ener Herrera, chapter head, at i Brother Manny Garcia at Helen bilang church integration officer. Anya po abi-abi tapong magobra at pasiknangan, palalaman, gambulan at lalong pag-aralan in kaya katang malago at masanting akasal pantayanan Katoliko. Ditak-ditak po, babiyayan tang pasibayo, potang safe pane safe, pane eta po, potalalag na tamo, sisipon o eta na pamakyabe, pero intindihan tayo, we keep each other safe, yang umpisan tang pasibayo rin kaya tang programa. Bendisyonan ko po, ating kaya katang pamilya. Ingino, manatili kaya kayungan, At kaya ka antimo rin. bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kilagyo na ningig pa, anak, banal na Espiritu. Amen. Kempong November 1, balog po, bawal yata yung pupunta kayong sementeryo. Pero ating mo rin pupunta, ating tamo pong misa keni, at pati nga pong buklat kayo po yung pisamban. Nang bisa ko pong midawon bulaklak, bisa ko midawon kandila, manyamasan kayo po keni, in honor of our beloved loved ones. Kaya batita pong alas 6, ating tang misa, parang kaya katang mayang wabya. Kaya katang misa midawon umeta mo, King Kapayapan. Salamat, King Diyos. Arapan, tamo'y masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, tapat ang gaking katatawlian. Tango kami Ginoo, king mission mo. Ume kami king aslagan, daking amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing mission para king Ginoo. Arapan, tamo'y masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman, ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masabal, hustisya, kapayapan. Arapan, tamo'y masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king mission